Athiani no muthina muthina witu akaonde ambe uketheka wali wa mundu muka ketheka umundi muthikisiani muthina wa mundu muka ndio nde Kenya yonde na ni kwate kila mundu muka ena undu wa kwika kila mundu muka ena undu wa kutania undani wa umundi lakini be kindu kimungu endonena naka be kindu kimungu endonena naka vala mambithikisi onde ithi aka nitiringie andu ange priority na tolo nithi withi makanisani withi mawiyani withi misini tikweta kwatise we wasiana twakwatise we wasia maito nitwalwe nithi ene undu twalete kwesuvia kwa message ya omonde mundu muka olomethukise ni kuyati take care of yourself wakwata message ko swani asiana sia kuna musea waku amba kwiswani iwe ketho ni mwi waku amba kusingatia ketho ni mikile yaku yangu amba kwisingatia omwene uri namba swani ya mundu unge nitulilwe nwandu akaingi oyu namba nini nalamena depression akaingi oyu ni mome single mothers na makosa monde ni ditililawa lakini aka we do right kwa hiyo mundu mukana no education monde ndio mwene let us be selfish nyenda ngatwa nena nakanimia let us be selfish twende hivi twambigwe kana ndo langi angi mele me andu mati kwitina ngai we siana siaku museo waku mafolo kwitina na tweka uzindu mwe ukona omonde akamekuwa ni kwenda tukatikenda tikapituki utukotenda mundu wewe uteze kwithia ona be mundu mukongere ndi wiasia ayenda akosembeza kanenga mundu ome kiatiwa ayinondo awenda yani tukwatize kwendo wendo ngiti toza ku wait and in court ufala twache nini na ufala by the way twende twikikwenda sana zitu kiasi ya kwanza ona mundu ndamba kwamba kwetu asaluni let's take over our bodies twende gym let's be fit let us feel okay and beautiful kwenda ndaku ya mundu muka wewe wa maana amba kwisuvia omwene na wewe wilu akangutebi the society uziditi kuite society ili ombe ona yo dunia yonde wana abandilika kutuambia ni dia akatwi mama na muno na tutesuvia na nduko na si ningi tukwa na mnani wa umu. I love you guys. I'm proud to be a woman. I'm proud. Yes, na nendo to be andwala ma dada Amina twikabodishe mwaka mundu mukaekia amino siape kitu kitu baby fat na ndinaze ni lazima wewe nacho lakini wona mundu muka positive so kona ndumase nuno yes sijui ile tabadali tinenge ya kandaia ila waite mundu thayu nio kindu chambe ona langini obendoka ona kindu chake ile nongela weight so let's appreciate mothers ila wona muka gwagwa nende bana masiambia kumila ambia kwika stretch marks isuni saini yakana mundu mukoni very powerful wote badali tukabodishe mwaka nikuthane manoye nikuthane maiye nikwatibia ndo maita baako na mayeki na makanoaki yona nyata mundu mukosu ni wedie thayuku so let's appreciate wanawake let's support them they are the best ni akango tabi mundu mukawoke ega ba kuya 500 bye for now no pen